Atau katulo Samoa Entertainment TV mai pia ile amatama le ko ivayaso ai usi mai pafonga. Ole lona tolu ile neyo so talu ona le to ko iane se au so tamai to alua. Ilo la to aina ya le sa. Malhona ile popole la tinasul fa ya tu le ofisa. Ole to manga mo e poponga tia. Na tawa mai to tolu le to manga. No o atu le tinaya sia tunu ukalifa pasu pitu to sangal matua. I se soani mo na panau ma pa au o tuai el ofisa le to manga ilem tanga ngo le o la to ngalo lue fatasi I mata uku fa pea ta o mai to tonu le ofisa le e pia na ta watu le tina na tutuli ele tama le to lua le e amane ni kopie ma watu wa lava ta sanga ina le leo ia le mamalu le tunu so ni atu sa ilinga o suya I kalifa sulu tau sangal matua ma junior kalifa se fulu tolu tau sanga. E lusu fai tu la lea ua whaasalai fai pulu le tu malo koleta numele tolu I le fono al parlemene a mata mai le tusa o le se fulu le tai au o le aso fono aso ngapua tolu tasio januari. Mako anga peon sanoa ia ile fōpetalai o le mauta. Okay. Na tawatu le tau tula mai le fionga mi sta so ta inga pam talanga te kumlosi po fono au fe tula fono tula mera fionga mi sta on po to dupe aftai lo fionga pam tala e fa long lava mal menino il sa unanga lo fionga nei ta au ma wa se foi longona tena e me se le onga le solio tato tula fono tu mau talo fai lau fionga ule amana yel pulo no fo ul pale menne ora tunu mana to le ala lewa tu la ya e fa tu le la fo fa pea sai tu la fon tu ma ono lima pui fa tu la fon tu ma viva lua lo no vai fa na ye tu e seina tu fono mo falata no mel tol mai nga luenga fono wa fa tu la fono mo le time lo su fai tu la amata to le time o le lafo wo fatu inat ma le falo al tele faruina le fionga mi sta business ala manvia malepa tai lo fio o le fatu mai le lafo ma faruina e tu sai mai ingo tato tu lafo tu ma viva sul lua pui fa e tu sa le lafo e le ai se lafo to te teu o se fa le ingo ta ofi e fa tanga ina iai o fisili o e finangaro e sa no malioe au ese le ai o fionga fon e mo sina va no o lo ile mato ainga para lava le savon fa maru atu lo fionga su maru e sa no to samta la fon tu ma na wa fa fa la interview tv ia le o maru malo le yoe tu sa la fa maunia o la tu se ina su fono mo falata numero tolu mai nga wenga al tato maota te minei mo le umi e lua su fai tu la e le fa tanga ina fo sui le sui ona to sodia fa tamu sang le fa for maota se ia mai al temi tu se ina ai mo li le fa ma lo ma ho fa tu se le ma kon tu na sa le ta yao ia mo na lo ma fa yumo ya amaru dua tua ya fulana na tau isi ese ngano suyo kolekta no tolu e ta mama ina le po ne secretary pa mini pa ta para mio po pa mini ta ua na o le mano i no pa mini ya ta guai o na o se manatu ko pa ali tu sai o misio pe po uma por si el mota ato no tu la lea ya Kamaru dua pela cuma tu langa le kawan media ona desu ta fo na ta fo un pa ai tin ngalo malo mese a Vili e to un pa ai tin ngalo teme ole la kono ni to ele tu sai ma tu la kono na se ele al malo pe ese tu la kono sei era malo ese tu la kono le na tu pa esa pasia también Sangai nai nei ele ni ya ko lo fisa fa la fa po sei
Le mtanga no leo e faini so enga. Ile tama ita si soifua le na ese mai. Male no fanga o fa no ko va ai sa no le sunga pesta no me sini. Ina ua pesilingia ya Samoa lau Samoa Entertainment TV lea fa le tonu. O lana tali mai. Se ita pena atu. Pe a fai o yeise mea fa pena. Ona o lai lona ofisa ele i o ane sa tala i ateia. Ai so enga. E fai ita i pass school valu i tu la ma fai i test pe na ye Samoa. Fato ato e fai po i leisi so enga po test i lea solua. Pe tai. O le tala mai tutonu. Na fai so enga o le tinalea ma mawanea ye negative. Ta o po i pa anga mai tutonu le ofisa leo. Le ta wane i a lato wa uma on a spray. Ia le masini tupe le sa tala i le tupe ale tau si so fua le nai. Te tai o se vaenga o sa ili ngā leo. O le avata avale na wha au ngā i le whea dua i ngā lea tina. Mano whanga na oa ngā iai. Ua isa vai i le au maunu wha apitoa antanga rengo leo. E pe un wha mauni mai i sumkomsina le sunga pali i Mona Lisa. Mone sa ilinga o Tulimatala vau sa malai ulu e to'alua. O le to'alua lea, na moni mawina le alu o se ta ilenga i sana te nei, a ua pitaui malolo wao pe au. Ma leilo loa wha atasi atuai. E leo tele ni whamtalanga mai leo le teimi nei tanu o whaia i a salato o mtanga. Ai wo oai pita sabai i le soani mai i ponu nei. Ale au maulua leo sa ilinga o tino o ia whanau talavou. Wa se atwai nei le tonu se fulu tangata Samoa wa apia isi ama COVID e pei o na whaaino mai. E le komiti o ngafam pa'alavilavi pa'apose i le New York. I le aso sa, aso tolu sifulu o Januari. O tangata i tolu le ufa apopo i nusu fitu i lato o nofo e se o sia ma i le COVID tau mai le sto nai. O isi foi o le pase se lava le fitu skutonu. I ena mlanga mai Australia i le asta mundu. Le aso sifulu iwo Januari. Ta ua mai pulenga, ele o iei lava se isi tua mai o le pale o nofo ai tangata wa apia i le siama COVID. Le ai se isi o le tunuu, wali puti atu e apia. Ai o lato uma foi o maua le siama, le ai ma se isi e iaini fōlinga mai, pe fiva, e maralo si malava i lato. Lo Samoa Entertainment TV, mai e pia mas pa o kukonga o nā tamua, i resa tai au le alofo le tua, ai pa soi foi.